Ka jingakop yelek ka judo jong kisamla kenthei balatip kum ka Asmita Khelo India Women Judo League East Zone kala poino syakabakut ha ka khat khandai trik nailar hapo sai STC Indoor Stadium. Ha ka nikasi laidan lang ru UMLA ka nongkrem constituency uba Arden Miller Basayo Moit kum kupongsan ringkat u Deputy Director jongka sai STC Nehu UTS Johan kidekot nongkit kam ka Meghalaya Judo Association but Judo Federation of India. Ha kanika jinga kop la sakhi ki samla kenthei ka jilla Manipur ki bala yo ban Koreala ki nam job jan habaro ki benta jong kanika lumpung jinga khun kata ya ka bala benrap lang da ka jing job jong ki wei pat ki thei ya le kai bakan thop na kanika jilla Meghalaya. Ki nong job na kanika jinga kop na lor kita kema bat sernot kila yo ru bakin khung ya kasong pisa ka belong lai hajar tingka ya ki bawan balai san hajar tingka ya ki bawan baar bat hinyau hajar ki bawan ningkong. Kumju kini githai ya lek kai ba yo ban bat ya kerdan ka baningkong bat ka baar kin beteng ban jam syakhamat ban ya khun pat saha ka kerdan ya lek kai national level jong kanika lumpung. Medal winner final gold and silver medal Asem untuk trofi winner yang After this bout,